Ceanna tua in Eilean Sgitheanach, the north of Skye. Ceanna tua in Eilean Sgitheanach. Ha Gàidhlig an áite seo. But like so many other places in Scotland, it's not just one environment. Dé how a fechcin. Áite dúchal, a rural place, chuairt Eileanach, an island community, ha a chin ula fír, ach ha barach gaun. Chanil lehed I gaatje aan in Alba. There's no comparable place in Scotland. Chanil lehed I gaatje aan. Tro het is giechin. Hi, and de vela. Shuk, in ter vela. In ter sher. Seo scíre Staffin an an Trántarnis. Staffin on the Trotternish Peninsula. Trántarnis. Agus sé enemin áite lorg-coise is Gaelic arum féin in seo. The place names here are Norse and Gaelic. Lorg-coise is Gaelic. The fact there's a mix of both tells us that na lorg-coise and na Gael shared this place. I wonder just how well they actually got on. I mean, in bíoga de giche cóla? She scíre crochtach gehaun. Ach a jehan in crocht. This is a crofting community. But what's a croft? I hear you ask. Gee aan de krochtje, Calum. A mitolichtje kun de gainichu. Nach mashin. A croft is three things. Two hennis big erval. A small rented farm. Two hennis big erval. Ja, tai talaf áchich. A house on arable land. Tai talaf áchich. 3. Ket innel tree a vein son in spray. Grazing rights for your animals on the hill. Ket innel tree a vein son in spray. Ach, a gionata in tuil, ba beestjen ille a furrochen shaw. Honestly, other beasts, beestjen ille. Chur dúil Ross in Taitaski seo at Vaughan ans na Sheachcatin. Dugald Ross opened this museum in the 70s. Jehu corrif she Taitaski hash chug agus stuhin a chrunnich. Wel, va mi porstanach na va mi na ma faste va ui bor ac am na shairuten. Het been de gal ui in fossilen agus nachgi alles. Jeha fakel gewil fossil en dinosaur run lorg as an Eilean. Sé dirach reers nater nautje. As een forstanach gewil at maar an na hel. As ja fechnier a chladach sé fúrhak ac towards fullishach. Een budding toch in je zijn bie fossil lorg? O, burint. Be mis ga fechnier in de stee seo hule saure, agus se schaltung na fossilen at de nieuwe lorg ar a lás in een, as fioen you come anasach. Budding gase fossil lorg? Oh, burint. Gerire, schale mig wat een houtje. Okay. Now, if you want to say you're searching for dinosaur footprints in Gaelic, a lorg is searching for, and a footprint is a lorg-coise. So, hashin a lorg-coise dinosaur. Hashin a lorg-coise dinosaur. Well, ha misje, or hij zegt doel kaatje willet, maar ha. Ach seo njónja shario. Al hiu stri an en came a stoi came at la nuske at the shisse machlis nuske. Ach an nersen sé shario localeer san ma vaig sto. Hiu na hortaken. Shalla. Oh sure. At der place hius ga kopen pirach. Dat san move of via kolachri hortaken 11. Gee en dinosaur ik eigenlijk zo. At der akar wij met 3 trappen wedag 11. Ach at sint gehoustes na galmor en isbler en de gna en ein voor dinosaur en jen horses en nautjes wiesen aan zijn hoel. Maar a chula sin ag joy na betraie ha cehif sonne agus cehif donna aun, agus mi va sonne in Jew. Ach an duur als de miljoenen javlienigin het hoshachorn, covius is scrutig en larach akamsis of all. Who'll be researching my muddy footprints? Whoever they are, they'll be so incredibly lucky.